ngasi ayu phongkiba tongan Manipuri siphongsing amasung thokiba thawdo wathoksingi maruoibe I pausing khongasaraga Manipur top channel gi maikei mayamda thamjagi ahanbada covid ka athingba thugaiduna Manipur University gi campus ta thabal songkhre Malem sinwa thungna sandoktuna misimina kaya thokaliba covid laiset asina state asida su tamthina su olakpadagi laingang athingba kaya marum thamduna lairingai sera asida Manipur University dadi lainga ki athingba madi SOP kaya sibu thugaiduna ngasi university asigi centenary hall mangda thabal song mamadi isai nungmai gi thorom pangthokra hari Hiramasi matang university sigi mahiroi khrana pausi sida wakalakpadagi paumi singna satuna yengsilubadasu ngasi department amagi fresh meat kamari lainana isai nungmai amadi thabal songbugi thorom pangthoklamba thengnarakhi hall adudati liba mahiroi sing adusu social distancing amata ngaktana covid laitrabagum langduna leiramba thengnarakhi centenary hall gi akoibda leiramba mahiroi sing phongdorokpagi matungina hawkiba sayrol kharasida university tuan Department singi fresh meat farewell university gi cultural program singba thorom kya itatana pangthokuna lakhi hari thorom sing asida mahiroi singna jagoi isai gi performance utpa khaktana tana saisak bakharasu kauduna isai sakan ba fawbu yauki marakta anchor natragana host sing aduna tilliba miyamna social distancing ngakna ba lakthokpa leirabasu mahiroi singna thoina ngakna satpagi mamitadi isai numai gi thorom sing adu loiraba tungda hall asigi mamangda leiriba ahang boma phamasi speaker sizinaduna music tharga thabal songbugi thabaksu itatatana pangthu ihari asumna covid laiset ki ahum su wave ki sapukan mayukna ba maramna university sida lairik tamba fawba online ki kuthangna tamnaraba matam asida thabal songba yauna isai nungmaina singba harau kumai ki thorom sing pangthokpa sida university authority na su thingbugi mamitadri mamangai dadi freshers meet farewell na singba thoram sing asi magi department sing da apikpa asamba thoram ama oina pangthoknarambani adubo hawkibasai khara sidagidi university gi centenary hall da asaubo thoram ama gum pangthoknaba horakli university gi centenary hall da thoram ama pangthokpa haibasi tangai fadana university authority digi ayaba lawduna pangthoknaribani asigumba covid ki yamna mipainingai oiba matamasida university authority na matau karamna ayaba pithoklibano haibasisu asabo wangama oiri asumna Manipur gi khwaidi awangma thaki mai tampham oiriba university sita tamliba lairik laisu hoiraba mahiroi sing asina fawba asigumba responsibility yawda thabak sing chatharakpasi yamna lebak thibani isai nungmai toba matamda seat arrangement singba semdok sadoktuna phana yamna social distancing ngaknaba hotnai haibasu thabal songba matamda matawkramna social distancing ngakadoribana asigumba mathong huktaba madi matang matam sadaba thawong singa sina laisit asi paktakna sandoroknabagi masa oirakloi haingai laite masida sunatana asigumba thawong asi university asigi campus manungda satharakpa asina taibang mahaikol asigi thak hantanabagi yamna sawa masa amasoiri asigumba matang matam sadaba madi mathong huktaba thawong sing satharakpa madi satharaknaba hotnabada leba asigi intellectual ni haiduna lairiba university authority na miyeng sangdaba haibisi university asi khaktana tana khunai asigi oina su yamna lebak thiba ngani haina maikei kyadigi phungduk narakli atopa paomana singjamai asigi polling station khudimak nupi khaktana salaigadori AC manga gi bot masing DM campus ta thigadori DEO Impal West District Assembly Constituency Taragumdai Laibigi Manungna Singjamai AC ki oina di polling station khudimakta mathau tawgudaba security yauna polling personnel punamak nupi ngakta oigani haina Impal West ki district election officer DEO Thoksom Kiran Kumar na phongdokre Lamphel da leiba DC office ki court hall pangthokiba pawgi mifamamada wa ngangnaduna Kiran makatan hai Election Commission of India na pira poya thangi matung ina nupi singda ehenba pangal hapoina lakliba February 19 ta pangthokodoriba taragani thu suba Manipur Legislative Assembly mikal asida Impal West District ki oina constituency khudingma ki polling station 2/2 da nupi polling personnel khaktan salaigani adumainama district asigi assembly constituency taragumdoi lebigi manungda khwaidi ki pikpa constituency oiriba singjamai AC gi oina di nupi polling personnel khaktana salaina ba phirep lokibani district asigi oina di mamangna pangthokiba election kyadasu vote thadabki sang asi adumak wangna lekhi handaki general election asigi oina su apunba voter masingdigi sada maudragi mathakta vote thadahanna bu honagani district asigi oina punna voter masing la 3,38 ka
Saniga Maudra Lady, Masig Manunda, Transgender Maudra Amadi, PWD Lissing Ahunga Sahunga Subi Mariari, upon missing a young Labadasu, Botter Gisanga Sisada Humpuganito, Yoduna, Yamna Wanga Lady, Loina, Zenda ratio Yonesu, Nupa, Lissing Amagiman, Nupi, Lissing Amaga Maudragama Paladuna, Pibam Yamna Fun Lady. District Sigi Manungsa Lady polling stations Sangaga, Kuntra, the Matoto, the personal Singasida, Mikal Pangtokadaba, Numit Humni Watlingada, Makoy Mokoina, Taga, the polling station Singadu Kangalagani. Masi COVID kilesa labor maramna Mikal Numita, DC complex Manunda Kahena Misin, Mamadi social distancing up for the Kudong Sana, Sahanabani Hainasu, Paushna Sumakatana Fundorakli. Atop Paw Madana, nomination filed over Honakre, Tasigi Kungatari Amadi Mars, whom the Pangtokadoriba Taragani to Manipur Legislative Assembly election notification, Narang Toki Bagaloina, Nasi Ahan Boina, candidate ama nomination filed over Honakre. Election notification Tokiba Nini San Manumita nomination filed Torokiba Mirebadu, Taragataruk, my assembly constituency, Zanatadal United Mireb Ogadoriba, Querapum, Devendroni. Nomination adu ngasi numida wairam ACC gi returning officer Salam Patama Patita Pishinki maki nomination adu proposer Tarana support auki Panba Yabadi case Devendro si ACC digi Mikhal Mai Paglaktuna MLA Oiram Labani Han Supalakli Tentang Natopa states ki Wangbra Topa Paukra Mamla Tamzagi attempt to murder case the Union Minister gi Masanupa MLA court surrender Tokre Maharashtra gi Sindhudurga district BJP ki MLA Nitesh Rane attempt to murder case amagi matang ngasi court amagi mamangda surrender tokre Union Minister Narayan Rane ki masanupa Nitesh Rane judicial custody thajin kre special public prosecutor Pradip Daratan haiki mark surrender torakre amasum judicial custody de thakre hauji aikoina court police custody gi dam yenari haina prosecutor aduna makhataki Masigi mamang ngasi Nitesh Ranena Bombay High Court ki ma ki bail plea du handoki mana surrender tawna bigi aning balai ki amasum investigation yauna bakhan ki haina ma ki ukil na ki ma ki bail application adu matam sadri amasum satnabi yaroi haidunu district and additional sessions judge RB Rotina lewapu numita bail application adu kathaki case asi Sindhudurga district cooperative bank Mikhal ki campaign tawa matam Shivasena activist Santosh Parabata attack Taunaba Honaki Habigi Matangani, how keep a thought the Mumbai State Legislature Complex Adugi Mapanda, Miyam in the Bigi Tauguama, the Maharashtra MBA collision government losing Niba Siva Sanana Mawanda, target Tarakibani Hana, BJP MLA Dunaswaki Atopa Pawmana, original Berentiki Hena, infectious Oiba, Yaba Omicron subvariant Amalebak, Yang Hagetreta Tenare, WHO. Study karana original strain adu dagi faw hena infectious oiba yai hena ingit piba yamna launagan ba Omicron coronavirus strain gi subvariant ama lebak yang khagetreta thingnari hena leba hopanumita WHO na phondokre tuna yana sandokpa masum yamna muted oiba Omicron variant adu sayol taragi mamangda kha thangba Africa da ahanba thengnaki ba adugi matungdagi malem paksana dominant variant adu tunamak oirakre World Health Organization WHO namasigi sayol goeba epidemiological update haiki haukiba thada khomjin kiba coronavirus specimen punamaki sada maudrago humdoi hena fangkiba variant adugi sub lineages BA.1 BA1.1 BA.2 amasum BA.3 haba kayamanum lay ahanba identify tokiba subvariants in BA.1 amasum BA.1.1 na hojiksu GISAIT Global Science Initiative ta upload tarokiba Omicron sequence punamaki sada maudrago humdoi maudraga taruktagi heli henisu pausin su makatana fundorakli makasa tharakpoina to papaw amada Manipur yauni state ahungi paumi kungo humdoi amadi media housing attack toki RREZ Luisin kiba thama khakta ngairiba haukiba se English ngani kunga mathoida laiba asida laidiba journalist amasum media housing da satakiba attack singi manunda Manipur Tripura amasum Assam khakta paumi kunga humdoi amasum media housing da attack sataki haina ngasi laiba sigi oina laidiba Writers and Risks Association Group RREZ na release tokiba India Press Freedom Report 2021 na phongdorakli ngasi RR
AG फोंदोखिबा रिपोर्ट असिगी मतुंग इन हौखिबसे इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा मथोइदा लेबा असिगी तोवान मफमसिंगदा लेबा मीडिया हाउस तरागा हुमदोइदे अटैक सतखिबदा नतना जर्नलिस्ट तरु हाटखि अमसुम चामगा निपानदना अटैक सतखि हाइदि लेबा असिगी ओइना जर्नलिस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सिंगदा ख्वाइदगी यामन अटैक सतखिबा स्टेटना थौदोक कुनगा मंगा थोक्तुना जम्मू एंड कश्मीर ओइखि माथंग उत्तर प्रदेश दा असिगुमा थौदोक कुनगो हुमदोइ थोकलगा अनिसुबा थाकता लेखि लोइनना अटैक सिंग मयुनखिबा अतोप स्टेट सिंग मध्य प्रदेश तरागा तरुक त्रिपुरा तरागा मंगा दिल्ली निपान बिहार तरुक असम मंगा हरियाणा अमसुम महाराष्ट्र मरी मरी गोवा अमसुम मणिपुर थौदोक अहुम अहुम थोकलगा कर्नाटका तमिलनाडु अमसुम वेस्ट बेंगल दना असिगुमा थौदोक सिंग अनि अनि थोकि हाइरेनसु पाउसना मखातानसु फोंदोरकली मखा सथरपोइना तो पावमना बीजेपी की कैंडिडेट ब्रोजेन की मथक्ता वाकटख्रे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की कुंथ्रागमरी वांगजिंग टेंथादा बीजेपी की मेरेप ओइरिबा पावनम ब्रोजेन की दमक वांगजिंग टेंथा बीजेपी की वर्कर्सना फोर्स कैंपेन तौदुना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थुगाइरे मसाना यादबा मियोय क्या वसक हंदुना मियोय बिगी हल खुंगांगलदुना बोट खोमले हाइरदुना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा वाकतुना माको कैंडिडेट ओहेंदना मरी लेनबा वीडियो क्लिपिंग यावना वाकत चिरोल पिसिनख्रे हाइरि वाफम असी कुंथ्रागमरी वांगजिंग टेंथा ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की सेक्रेटरी एमडी मुजाफर अली की सिरोल अमन हाइरिनी अमसुम सिरोल असिगी मतुंगिना मिखल की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सनखिबा नोंगानबगा खोंगजोम सपम की लंबी की कोयलास थुगाइदुना मियाम सतोक ससिंदा अकायबा पिखि मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगदा हंगबदा वाक ऑर्डर पिखिबगी पाउस लेरमदे थाबक सुबसु लेखरे मरी लेनब डिपार्टमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी मंगनबगी दम एक्शन लखतफम थोइसु हारि मसिदसनतन ममांग थागी तरागा तरेता मोयरांगथेम हेमंताना ACSC की मिहुत ओइदिङैदा MDS की फन्ना सरंब खोंजोम कैथेल सिदोखरे मखातानसु साद्रे वर्क्स ऑर्डर यावदना MLA ना तौसु तौरोइदबदा मियामगी लंतुम मंगनबगी थवोंग असि इलेक्शन की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थुगाइबनी हायरदुना वखत चिरोलदु पिसिनखिबनी हारि नकल अमरोमदा अरानब पांबी सिजिनदुना खुसेमगी बॉम थमजिलगा सिट एंड प्रोटेस्ट फमंदुना सेल येनबगी थबक सुसा थारे हारि नकल अमरोमदा MLAP ब्रोजेंद्रो सौगतप इमुंग अमदा हैंड ग्रेनेड पिरमबगी मयोक्ता वकत मी फमफमख्रे बॉम अदु तेंथा खोंबाल मयाय लेकाई मथक थोंग मयादा लेबा लैश्रम जॉब से हुमफुग तरु अपोप लेखिद्रबा बिहारी कौवा अमगी इमुंग थोखिबनी थौदो अदुगी मयोक्ता ngasi laikai gi miyamna वकत मी फमफमख्रे पंजाब की लोइनबी मेमसा से हुमफुग मरीना पाउमिसना फुंगदोरपदा बॉम अदु ngase यु पुंग 3 मखाइरोम तरकपदा युमगी थोंगनाव पानबगी थबक सुबो मिस्त्री न थेंगनरकपनी मखोइना बॉम थमजिंदुना अकी अखंग पिरकनी हाइबसी सुखन खलुदे laikai da yamna samna hingjaba imungni mikhal gi sen chong khara natana pham amata paibasu leiti aiki ngasi chata ki bo wakan mi pham adura akhoi ingna sikpa pami misam gi punsi ngak sinbiu mirakta bom thamjin ba yaning de haibna singba iba play card sing paiki bom aduna police ki bom disposal squad laktuna lakholaga langthabal sikong pukhayan khresu haidi atopa pawmana BJP nulusing melengakna mang phawna halamdraba nong pokthong तंगाई फदबा अमसुम नॉर्मल ओइबा थबक थोरम सिंग नतन स्टेट की मियाम की पॉलिसी मेटर सिंगबदा खुद थाबा यादब के थिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न जनवरी 9 इंग्लिश सिंगनी कुनगनी थुदा पांगथोकलगदब तरागनी थु सुब मणिपुर स्टेट असेंबली की मिखल की मतम लाउथोकिबगा इरोइनना सना हलकिबा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थमलखरे हाइरबसु मार्च तरागा मंगा इंग्लिश सिंगनी तरागा तरेते की मियाम की लेंगाक लिंगदुना पाइरखिबा बीजेपी नलुसिंग गवर्नमेंटना पुवारी के सगोनरकलिबा कंगला की नोंपोक थांगबा सरुकता इम्फाल तोरेल की मथकता अनौबा नोंपोक थोंग अमगी पन्नमना साबा होगलमलबा थोंग हिंजरोंग काइजरोंग हंदुना लोइसिंदना थमनमले थोंग असि लोइसिननबगिदमा अनौबा मसम अहेन बलेंगा की मियेंगी तंगाय फदब लेत्रगसु मखा समथदुना मपुंग फाना लोइसिनबगी थबक्ति पांगथोकदोरिबा तांकक अनिगी इलेक्शन की ममांगददी सुंग ओइ थोकलरोय दौरे मार्च तरागा मपन इंग्लिश सिंगनी का कुनगनी थोइदा मपुनसी लोइरबा तरागा मथो सुब स्टेट असेंबली की मेंबर सिंगना लिंगलकलिबा लेंगा सिना मणिपुर की मियामदा सखिबा डेवलपमेंट की वासक मनुंग हिंसाबी सरी ओरबा कंगला की नोंपोक थोंगसी मणिपुर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन MPHC वर्क एजेंसी ओइदुना थवायावना सगसरखिबनी तसेंगनमक थबा असि मपुनसी लुसिलकलाबा स्टेट लेंगा की असौब मंगलान ओइखिबा स्मार्ट सिटी हाइबदुगी फंडिंग मखार सेंगबा सगत पाहरखिबनी थोंगसी मपुंग फाना पुंगलोय लुसिनबत लुपा करोड़ 7.52 रोम संगनी हाइदुना पानरिबनी अदुबो हौजिकती थोंगसी की मराइबा पांगथोकदरिबा मिखल असिगी रिजल्ट लाउथोकलाबा मतुंगदा लाकदबो अनोबो लेंगाना लेपगी फिबमदा लेरि हाइनसु पाउसना मखा तरकली अतोप पावमनमो
RPI की कैंडिडेट मंगा कांग्रेस JDU की अनोबा कैंडिडेट सिंह लाथोखरे थासुगी कुनगतरे मथंग थागी अहुम तंक अनि थोना पांगथोकदोरिबा तरागनी तो सुबो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलदा मिरेप ओइगदबा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अथवाले की अहानबा फेस की कैंडिडेट मंगा ngasi पार्टी की इलेक्शन कमिटी की चेयरमैन बिनोद निकलजीन लाथोखरे पार्टी की ओइना मिरेप ओइगदबा सिंह अदु अहुम खुराइदा खागोपम खंबा निपान लमलाई असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा मोंगजम पोइरे हेनबा मितै तरागनिथोय कैसाम थोंगदा मेसो थोनाउजम कुनगमंगा ओइनामदा लाइटोनजम ब्रोजेन अमसुम कुंथ्रागनिथोय वांगखेम असेंबली कंस्टिट्युएंसी दना बीजेपी की स्पोक पर्सन सु ओइरम की बहानगी मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर निमाइसन लुवांग ने हाइदि अमरमदा कांग्रेस कोइना मिखलसी गिदमा कैंडिडेट निफु अमसुम तरागी ममिंग सिंह अहानबा अमसुम अनिसुबा फेस कोइना लाथोखरबा मतुंग ngasisu अतोपे असेंबली सेगमेंट मरिदा पार्टी सिगी कैंडिडेट ओइगदबा सिंगी ममिंग लाथोखरे AICC की इंचार्ज CEC मुकुल वासनिक अहुम सुबो ओइना लाथोरखिबा कैंडिडेट सिंह अदुदि तरागनिथोय कैसाम थोंगदा अरिबम प्रमोदिनी तरागमंगा वांखैदा RK प्रियोबर्ता कुनगनिपान थांगदा बिरला हाउबिजम अमसुम निफुगनिथोय टेक्नोपाल AST दा वैरोक मोरुंग मकुंग सुहारी कांग्रेस की अहुम सुबह फेस की ओइना लाथोरखलिबा कैंडिडेट सिंह असिगी मनुंगदा यावरिबा W मोरुंग मकुंगादी हानसु करक्तुना मिनिस्टर ओइरमनबनी लोनना ngarang जनता दल यूनाइटेड की अहानबा तंगक की कैंडिडेट कुंट्रागी ममिंग लाथोखरबा मतुंगना ngasisu अनिसुबा ओइना पार्टी असिगी मेरे ओइगदबा सिंग ममिंग लाथोरखरे मखोय सिंग अदुदी तारु काइराउद युमनाम सांत कुनगमथोय नौरिया पखंग लाकपदा कोंथौजम मनोरंजन कुंथ्राग तरुक वाबगायद MD सिकंदर अली कुंथ्रा लिलोंगदा अब्दुल नसीर यांखैग हुमदोय तमेंगलोंगदा सामुएल जेंदाय अमसुम यांखैग मंगा तिपाय मुक्ता ngursanglu sanateni candidate mangasi manungda Abdul Nasir Samuel Zendai amadi ngursanglu di hanasu karakraba ngaktani hanasu palakli mapalam gi oba maruibi pausing mem tendak thamjaramge simi ahum NACN KYA na fakhre lambi semigi thabak toribi simi ahum NACN KYA militant sing Arunachal Pradesh ki Longding district ki Pumau gi fakhre hari pausigi matungina fakhra mi ahum adu थिगना बगिदमक्ता अकन ममोंगदा मेमार अमदी अरुणाचल प्रदेश की लोनबा बॉर्डर एरिया सिंगदा जॉइंट ऑपरेशन सथाबस होखरे NACN KYA की मिलिटेंट सिंगना फाग्रब सिनमी अहुमदु पुमाव लंखौगी लंबी सेमगी थबक तौबनी फाग्रब सिनमी अहुमदुगी मनुंगदा लोंगदिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना लैबा लंखाव पुलिस दगी बंगफुआ वांगपंदी थादुरखरे हारि अदुबु सिनमी अनिदी मिलिटेंट सिंगना मखुता लैरी हाइनसु पाउसन मखाताना फोंदोरखली अतोपा मना गर्लफ्रेंड हाथ की मियोई फारे सिक्किम की कैपिटल अमसु ओरिबा गैंगटॉक की होटल अमदा मसामा की गर्लफ्रेंड बो हातोकलमलबा सै कुंथ्रागनिते सुरब नुपा अमा सिक्किम पुलिस ने बिहार की चप्रा डिस्ट्रिक्ट की फगतखरारी सिक्किम की पुलिस ने फारब मियोई की ममिंगना चप्रा डिस्ट्रिक्ट लेबा ज्ञानेश्वर सिंह कौवी ज्ञानेश्वरना हातोपिख्रब माकी नुंसिनजबी नुपी अदु मसागी से कुनगतरु खतंगारी गर्लफ्रेंड हाथ पर सेनरीबा ज्ञानेश्वर सिक्किम पुलिस ना लेपापो नुमित फादन पुरखिबनी थौदोदुगी मतांग पुलिस की पावगी मतुंगने से कुंथ्रागनिते सुरबा ज्ञानेश्वर हाइरिबा मिसा असिना माकी गर्लफ्रेंड अदुबो डिसेंबर कुनगतरेता गैंगटॉक तो पुरक्तुना होटल अमत लेमिनखिबनी होटल अदुदा लेमिनरिंगै मतमदा मखोय अनिगी मरक्ता नुंसी नुवनगी मतांगदा अतोपा मियोय अमगा मरी लैनै हाइदुना खनसैनबी थौदोक थोकी हाइरि खनसैनबदुदा का हेना मखोय अनिगी मरक्ता साउनरपदगी ज्ञानेश्वरना माकी गर्लफ्रेंड की मबुक्ता काउकी मखोय अनिगी मरक्ता फुन सैनदुना खनरबा मतुंगदा नुमिदांग पोथाना की अदु अयु हगलपदा मतमदा नुपी अदु सीदुना लेरम थेंगनरखिबनी सोहारी लोइसिलकपोइना तो पपाव खरना नुंबा केंद्र बीजेपी की कैंडिडेट दीपू गंगमई यावना मियोय कुनगमति फाननब लोक अयुक्तना वारेन इशू तौखरे लाखदोरिबे असेंबली मिखल असिदा नुंबा केंद्र बीजेपी की मेरेप ओइरिबा रिटायर IAS दीपू गंगमईना उर्कुल सेनापति अमसुंग तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट DC ओइना लैरिंगै मतमदा सिंगी थादरको यामलब सेनफम सिंग हाइना थोकिबा मरुओइना तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ADC की CEO ओइरिंगैदा तारागमरी सुबो फाइनेंस कमीशन 2017-2018 की ओइना ADC तमेंगलोंग की मखादा लंबी थोंग वेटिंग सेट जदोनंग पार्क ड्रेन सिंग सेंगल सगनब थादरको लुपा करोड़ तरागनिपान पॉइंट मार्फुगी सेनफम अमा थबक सुदुना लौथोखिबगा मरी लेना लोक अयुक्तना था तारुकी मनुंगदा माकी मथक इन्वेस्टिगेशन चथनब खंगनखिबगी मतुंगिना ngasi कैंडिडेट ओइरिबा दीपू गंगमई यावना मियोय कुनगमथोय फाननब वारेन इशू तौखरे
रिटायर्ड IAS दीपू गांगमैना तराग मरी सुबह फाइनेंस कमीशन की थादरखिबा लुपा करोड़ तराग निपान हेनबगी सेनफम थबक सूदना हेहेलंबग मरी लेना मणिपुर लोक आयुक्तना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हापदुना थिजिलब मतुंगना मिवेसी यावना मखोय कुनगा मतुय फाननबा वारंट इशू अदु ngasi थोकिबनी दीपू गांगमैना यामलुब सेनफम सिंग हाइहेटखिबा सिगी मतंगदा ममांग सहीगी ऑगस्ट तराग मथुइदा लोक आयुक्तना थोकिबा ऑर्डर अमदा सेनफम सिंग अदु हाइहेटखिबगी IMFC evidence lairi han khangan khrabani masigi makha tarak poina hawkibu January 3 ayutagi maikeidigi maki mathakta akan be action lawnaba state government da khan khrabani masigi matungna law ayuktana maku phanaba Manipur sarkar gi chief secretary amasung DGP ani da direction pikhibani hanasu pausna phongdorakli atopa paumana Mikhal da mirep oiba ma bu sawatunu wa ngangluba oza thabaktagi suspend tokre handa ke assembly Mikhal gi Mikhal asida wangkhem kendra da mirep oiba ma bu sawatuna wa ngangluba BLO amasu ngasi thabaktagi suspend tokre hiramasi matang district election officer Thobal su oiba Thobal district ki DC Anthem Subhas na yathang ama thokre DC gi yathangi matungina thabaktagi suspend tokraba BLO adugi maming mutum siamo kawi Thobal district ki Tangjeng Ningthau high school Aidet ki approved graduate teacher ni mana BLO oiriba polling station sina wangkhem AC ki contract ni thui by 10 lai thangot laikai kyam sipai ni haidi DC ki order du da paliba maru bu wafam singdi mamang thagit contract ma thui da BLO mutum siamona wangkhem AC gi intending candidate amasu sawatuna public meeting amada wanga magi video clip ama social media ra thagalakhi mari leinaba returning officer na video clip adu kumna yengsilaba matungda wangang liba miyedu BLO mutum siamoni haibasi confirm tawki hairiba BLO si ECI gi miyeng makhada electoral role amasung mikhal pangthokpagi thabak thoramsingda saruk yanaba khangalaba BLO ni haibasu khangmangamki asigumba Mikhal ga mari leinana khangalaba kanaguma miye amatana karigumba hiram amatana candidate amabu sawatuna wangang ba yade haibasi representation of the people's act 1951 gi section 129 da mayek sengna iraga yauri haina su phongdorakli loisilak poina to papawmana RPI office da thomjinkhre mayes ki effigy mai thakre lakadoriba taragani to suba Manipur Vidhan Sabha Mikhal da RPI egi mirep ki list lauthokpa da state asigi oina RPI da ani subada sangduna Mikhal thengnaraba sem sariba khurai AC gi Haisnam Subhas ki RPI gi ticket pirakpagi mahutta JDU gi ticket tanaruraga ticket phanglaktraba khagokpam khambada mathong maram khangnana corruption tawraga RPI gi ticket pirakpada khosaungnaraba Subhas ki supporter sing RPI gi flag poster sing segaiduna amadi mai thaduna mahanbatana tana Kaisampata leiba RPI gi office ta thomjinduna iho hawkhre loinana RPI state ki president TS Mahesh ki photo yawba effigy mai thaduna corruption tawbu yaningdaba phongdokre hiramasi gamari leinana candidate oiriba Haisnam Subhas na hakibada corruption tawduna miyam gi Seba tawgani haiduna law khonglamlaga haujiktagi hauna corruption tawduna ticket pinamba si yam lebak thibini state asigi oina RPI e support tawkiba candidate su mangna ani subani Mikhal asida mahak punam thana bohona begi thawung singasi mamangdagi hauduna adamak sathatuna lakli ticket tagi hauraga corruption tawba mayesna matawkramna miyam gi seba tawgodori beno state asida ahanbo oina RPI e lakpani amuk hanasu halaklaroi Kurai kendra da mirep oina thorang toriba mioi kya na makpu board kadana bani haiduna polisi kya sanaraga namja nam thekna bo khonari haiba makna khangi adubu makna handa ki Mikhal asidi suksoi soiduna hanma leitana thenagani national party amadagi natraga su independent oina mirep asi thenagani ticket na board kagadab nati maramasina maku nungsibituna support tawbiriba miyam gi apama matungina Mikhal asi soiduna mai pakna ba thengnaraga kendra sida Hana mihut oiramba amadi hauzik mihut oiriba kaya sina tawgadaba choko thorangi thaba khudingma tawgani haina makna su phongdoki haina pausna su makhatana su palakli losilak poina tendak pa paw mane N Birenda Congress ki ticket pibasi Congress masana masabo hasabigi thorangni Popilan Sangmai AC ki intended candidate oina matam kya gi mamang gi Congress ki ticket tana dunu lakpa miyoida ticket pibigi mohot BJP ta ticket tanaram laga BJP gi ticket phangdabada gi Congress ta sanglakpada ngai ribaning 1000 Birenda party sina party ki ticket pi bai basi karama makhal gi thawno thawong asi Congress party na masana masabo hatsana gi thawong amani haina ngasi phayeng mai lekai da leiba intended candidate Popilan gi mayum na pangthok paw gi mifam amada candidate oiriba Popilan na phongdokre haina spali
अदो हाउस को इनदी मैम पाउस मता से लुसिंजरगी अमसुम पथोसकी सोखिबा लानकी पकिया याउर्स मैम नागपिगनी मतम मतम की मरोइबी पाउसंगसु मैम द लेप लेतना अपडेट पिजरकैनिसु चैनल सुकी मेकेडी की थमजरी एंड थैंक यू।